layo ngathi ngoba ngicula umaskandi la inkinga ekhona abantu bakithi njengoba kade sikhuluma indaba yamashende bathi sicula isiZulu o sicula umculo wamaZulu ngase ngithi kulokho engikwenzayo mina angithathe lento le ngiyibuyisele esindebeleni ngoba ngikhona enye ezokufana ixesha ifane nayo le sizoyidlala njengamanje engasebenza khona lo Alendodo ecula iRumba ngamthatha ngamfaka umaskandi sasakhipha ingoma yabe mnandi so ngiyangifisa ukuthi abantu ilanga ngingenzela ukuthi abantu bebone ukuthi umaskandi akuwona umculo wamaZulu lo mculo esiwenzayo umculo wesintu umculo wamanguni hayi khona ukuthi umculo wamaZulu so umuntu mayizomamela le ngoma lena ngemva kwalokho ngizoqala ukuthatha izeluleko zabantu ukuthi bathini ngale ngoma bayizwe isiZulu yini umuntu uzwani ngale ngoma ithi uhambo lethwasa umuntu osuke echolotsho ngeenyawo esiyelupana endaweni yaseMajiji siyathwasa enyangeni thizeni ya uyabona ke lapho manje ushaya